Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah. Leyi namuntlha of course hi ta yivula hi vulavula hi mhaka phanda vhele leyi nga ta hi kha hi linka vhele na ti-artist ta ka Gaza na vo Singom's The Post na vo Dr Stole even then from there hi ta hi kha hi hindza hi kha hi ya ka Hlavu even then emakumu hi ta hi kha hi hetelela hi kokwani Fonyonyo kokwani Chauke. Without any further waste of time ka sunguta of course ra ti 17 ta September no hlamala hi post yi nga fika yi tsariwa hi murangaphandla lama so hi fike hi vona vhele hi fika yi tsala this post leyi loko ni languta vhele ni vona yi ri na ti-narration maybe ti-2 yeah so hi fike hi vona yi fika yi tsala yi ku na masagwadi ya tinqambi leto dyoha. Yeah, okay. Leyi i ya malembe vhele it's a title ya risimu leri nga ku tini ri tikomba ku ra beef vhele yi ri ku na masagwadi ya tinqambi leto dyoha. Okay. So loko vhele kha hi lava ku nghena laha hi fike hi sungula hi twisa mhaka yo sungula ku murangaphandla yi ri ti-artist hinkwato ti ri xigazini ta dyoha hi yo yi ri one yi kota ku yimbelela ni nga mi kha mi swi to yi tshama eka xilo va swi kota ku yimbelela hi yona yi ri one yi kota ku yimbelela so scenario yo sungula hi nga va loko ko va e xitori yin'we xi create hi xo xi murangaphandla yi vula ku indeed yi le ku ndleni ka ti-awards leti hi yoxe tanihileswi mi swi tiva minkarhi yin'wana yi kota ku va yi initiate swilo yi ndla swilo ku fana na vhele na le studio mi nga ma hleketa loko kha ku nghena vo se jambatana eka risimu vhele ra se va ra na Dlimbede ivi se ku fika no Singom's The Post va ku ya dyoha and stuff like that na vo Dunisani Baloyi a va ngheni so first scenario hi nga vula ku ko va hi xitori yin'we xi endla hi xoxe laha ya ku na masagwadi vhele ya ti-artist to dyoha laha eventually winner a nga ta kumeka obviously a swi tiva ku general ku nga va ku ri Singom's The Post and stuff like that i first scenario yaleyo okay. Then a second scenario hi nga vula ku it's basically literal awards teti hi nga ta vhele ti nga kona ta Munghana FM possibly yi nga maybe yi vula tona hi ku a swi tiva ku na ti-awards ta Munghana FM ti nga kona ka nkarhi wa sweswi mi kuma ku a hi xi hlaya as a xitori so hi ku sisi yi ri tidyoho hinkwato handle ka yona hi nga vula ku se yi vula ku ku na ti-awards ta ti-artist to dyoha lero ti-artist ta dyoha leti ti nga ka ti-awards eka minkarhi leyi ya sweswi ma vona mhaka leyi so hi ti-scenario ta kona ti vona ku ri ti ri timbirhi teto so loko hi tlhe hi reflecta ka the first scenario minkarhi yin'wana ma kuma swilo swi tlhe hi swi kuma endzhaku ka ngoma vana mhaka leyo or not it depends so hi ti-scenario timbirhi it's either yo swi vula yi swi create-aku hi yoxe murangaphandla or yi vula the literal awards ti nga kona vhele ta ka Munghana FM and stuff like that. Dr Stolo nga Dr Stolo a yi kha yi responda kwalo a hi kha hi vona ku a ti hlamula na tiwile ku ti tshama ti ri busy blind a ti chavana Colin yi ku obvious i ta hlamusikeso okay a ku biwi yena se na mina se ni ku overlappeni manje yeah so hi fike hi vona Dr Stolo live fike hi fetsa ku Good Friday obvious 2026 hi ta endla ya hina hi ri 3 ku ri mina na n'wina na Tshinya Vantshwa swa ku ti-album okay mi nga tseketseli tinqambi maseve okay na lembe leri yeah I think I ku vula swo ni ta zama ku ri tsema hi n'wina this year. Yeah. Okay yeah reflecta vhele ka beef leyi nga hi initiate vhele ya timhaka ta risimu ro tsema lembe laha yona yi kha yi talentela J John Chuza and stuff like that so murangaphandla vhele yi fike yi responda hi account ya yona which was a bit crazy ya yona account straight yi fike yi tsala ku na ku twa mangovo a va yi twanga na dokodela lama na ku twa mangovo hi yona account ya original ya murangaphandla as you can see la yi na 41,000 followers hayi okay hayi ngo vheta ya ka akhawunti yona dokodela ku na swi tiva ku na swin'wana ku tshama ku na swin'wana n'wi yini hi swi tivaka there will be something here okay yeah so hi fike yi tsala e post la as you can see la yi nga fika yi tsala ku dokodela hi mina na le ka Home Affairs swi tshamise sweswo ni swi yimbelele kunene because ku na risimu ra yona yi nga tshama yi ri humesa ra dokodela hi mina
na xinyori a nga byi kuma hi vuqambe hi laha bifi yi nga sukela kona Ben Mayengani and stuff like that. Obviously responding, let's check by now i ta responde i responde a komisa ku na mani loko na vhele ma swi tiva ku minkarhi liya na yo murhangaphandla i tivitana dokodela hi ta reflecta ka risimu lera vhele ya hi then dokodela yi tlhe yi respond again yi ri ku hi hansi yi fike tsala ku na xinyori a nga byi kuma hi vuyimbeleri hi maseve mina timbirhi se mi navela ku va dokodela yini ni nga risimu leri mi nga ma hleketa ha cina na swihlangi swin'wana la yo we cheers so hi laha vhele bifa yi sukile kona Dr. Soul yi nga fika yi bifa la yi ku dokodela hi mina na xinyori a nga byi kuma hi vuqambe i swa ku risimu leri a ri vavise vo tala nkarhi luwa hi ku na was ngomesi tiposi yi sukile kwala beef yi kombisa ku vudokodela bya dyondzeri yi ri vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga yi ku vupresidente bya tirheliwa mara i risimu rhangaphandle yi va president hayi ve yi va e president kona hi ku ka party vhele so a dream came through ku xota bya vudokodela lowu yo dyondza ya mahlweni yi nga kuma PhD na ku yi va swi tshamisekile okay so mhaka hi yaleyo ha tele ku chaveleni as you can see se i countdown wona ku sala masiku yangani it's a countdown mhla ti 17 ku sala masiku yangani ku sala next week 7 8 9 10, 11, 12, 13 kusele 13 days siku ri helini to kusele vo ma 12 days and stuff like that ku ta kha ku ri on hi ti 1 ku ta hisa swinene yeah then yi ya ka hlava i khani n'wi monitorani kumbexana i ta delete ku na post yin'wana nga fika a yi tsala la on his account yini hlamarisinyini na ku endleka yini hi yena hlava manjeni la yo so hi fike hi vona i hlavu laha vhele a fika a tsala ku after nkosi wolowo vhele a wu ri kona a ku lahliwa kokwana wa yena may soul rest in peace hi fike hi vona fika tsala ku ende maxaka ya mina ya straight i family ya va president va le kaya vo lwela danko swi ni hlamarisini if himpela swilo leswi a hi layini ya risimu ri nga ka project ya murhangaphandla mpela swi ni hlamarisini ku wa fika swi tsala swilo leswi even if ntiyiso hi hlavula swi nga khomekangi i fika i swi tsala swilo leswi because vutomi byi lehile what if vuxaka bya wena murhangaphandla byo fika byi hela because vuxaka bya wena byi nghena hi through murhangaphandla what if loko se murhangaphandla musamama mi nga ha na vuxaka in many possible scenarios vhele ndzi na ku ma swi tiva so it means ita nga na vuxaka na president in otherwise what if so a nga na vuxaka manjini na kha sengele family manjini so ni vona swi nga khomekangi hi hlawu leswi nga swi tsala swi make sense ni n'wi tshiki ni nyika 2 days as you can see se ya ka ma 3 days ni twina ku maybe ta delete but a nga deletangi komisa ku i xoxoxo hi swilo leswi swi vulaka swi ni hlamarisini manjini ku endleka yini la swi ni hlamarisini swinene wa sesi kwala kha yi komisa ku kwalani wo xandla masokisi kona i wrong maxi ya laha en'wansati a famba kombisa ku wa tikomba ku un'wana mndhuna maxindzi i ximputa lexi kasi a va hembi loko va ku a wa kona then hlava fika kombisa ku tsolo ra mhani wa wena Charles kwala kha yi kombisa ku a hi va ka n'wina wena un'wana mndhuna maxindzi a va yenga hi tikitara okay swi ti komba some va ri ku swi nto most loko ni kha ni cheka laha a va yimi na yena mi nga jekela vana va ka n'wina cause of munhu ka it's such a bad joke as you can see na mani yimi na yena hlava ni yimi na yena even if ku ri ntiyiso a wu fiki swi ndla online ku vutomi byi lehile emdeni vhele khe ya ka timhaka ta Mini Cooper ya kokwani Chauke mi nga mi swi tiva vhele ku hi kanetini last time ku hayi i mavona swilo leswi yi nga ku swi vuleni so ya ha defenda hi twini ku hi rini swi kahle hi nyika hi chance Mini Cooper yi kona guys n'we miri lela wu ri n'wayitelo ntwalo yi kona ni teni la ku ndla matimu ka Gaza swi tshikeli mina leswi swa Mini Cooper swi tshikeli mina loko ni nghena ka life yi kwihi Mini Cooper yi kwihi van'we nga ra mi tise xikhova van'we va n'wayitele n'wini vanhu lava nga zi nga ha va twisisi kahle lava
2 minutes ku hi Mini Cooper kasi ni ta ni xavela kokwa wena na ngo ni tekisi hi loyi munhu ota mani swi la manzini le mena a vulavuli xikhova u futhi nghene ka Mini Cooper van'wana a mi tshembi vo n'wini phela vana va tise xikhova laha va kegula na vakhalabya hi n'we vanhu venyana va fana twa n'wana ku rapta mi ta yi koka rini swa wena swa twala swa wena ni ta yi koka loko ni kuma mali rapt nga vileli loko ni kuma mali hayi ta vona ni yi kokeni hayi ezovele so haku hi yona yi ri yi kona so as masathenerini a yi kona a yi kona kona a yi kona yona I'm very very convinced nge yi kombise khale leswi yi nga hlaseriwa xona hi mhaka ya yona a yi nge se yi kombise khale ku hi ya yona a yi ta yi kombe vutandi hi vula maphepha title deed hi leswi loko ri amukeza ndzi swi kava ni ta kombela mi tlika subscribe xiphuta ti dyondziseni ku hlaya tithoni ta ti-text loko hi ku texta ti dyondziseni ku hlaya tithoni ta ti-text loko hi mi texta mi ta yi tshikisa mi ta yi helelisa hi ti-relationship nkarhi walowo relationship ya mi le mavokweni ma wena twana laha hi leswi ku hlaya thoni loko ni ku texta ni ku a ni nga ri na wena tolo mina wa yi twa text ya leyi layini a wu ri na mina a ni nga ri na wena tolo mina a ni ri na wena a ni ri na wena tolo mina hayi a ni ri na wena tolo mina hayi sweswo swa ni fanekela ku za ni ku rhekhoda hi text yinene u fanele u hlaya xiyimo xiphuta